and some more and for so no ya do. I didn't say. Me ma no nya yo. But say was social media. Oh, that be me ma no nya ya. In fact, nya me on board no. And I more video ni bi nchira. I know video cry ya we say. In fact, me no me ma wunya me honko. Okay. Me wi asa me boy ye, woni se me nuaba. Me konto kwada wo. Okay. Me konto kwada. Eti ano ya no trending na wo say because obi kan won fa me director na nakwa me metene so ana ma so. Director na ma. Wa ka kire me se na na ano ya no. Crofo ka tem se na jano ya na nakwa me ka tem se wo so di a so de wo de ba no. Ensranka tweri aponya nkopo me fibo set nyankopɔ na basada me so. Me different me fi bia metuma na mo bia. Camera si me so me bia de efre de eba. Sisa woni me se metuma me atiwie na me wura be bisem ksa. Na me kura efre na ye de. E bye. Okay. Na agi me nsem. Ma no nya ya. Enti sa atemdidie ne sa scandals and yeah scandals na etwa ho share social media no no because eno na wo so say na wo kan me nua ye di atam abre make sense. Okay, into what time dey make sense? I atam dey make sense. Ba wo tum say wa no. Na wan kasa mesi me dan. Wo ti asam na me kan. Mesi me fie. Wonu say ti to cement po. Wonu say ti twa block. Na na me ko. Na wo behind me dan. Me no ko pata. Me pata wo so si man. Na behind me dan. Okay. Na obi ba ma so behind dan. Wo so na wo pra. Na wo to papo na wo to kire no. Okay. Enti adwama atwam. Sa wo be kire wo. Oh, okay. Enti wo be faithful to akire no. Enti mo na. Oh, okay. What you say? Okay. Na me nsa metie Kwadwo Nkansah lewe menya obone Akrobeto madam fono no okay ye tu Vivian freedom ho no se me koto credo mra me koto credo so ba ye no credo na nko ayi na no okay na me se me koto sana me yi mi sana ensa bia ese moba abo me se me ko achi so pa ya say pow sister too many me anya bo wonu so ni na wo so be bo account pa. When he now no refer to Kwadwo Nkansah lewe. I know the poor me say pan me papa so na. I was say bibi when you aba jai na ka fa nchen jai. Eti de na o de ye no de na. Eh na sa ne sin ahye. Ne sin ahye sese. Kwadwo Nkansah o to ye nipa be wagija sa adwene gum adwene wo di adwene ohura adwene say mu na fa to nkwam. Na Kwadwo so na de be wo. There be ye show we life experience. Enti na me ka chance me Kwadwo Nkansah me ni asem ono ni misam ni asem. So the movie ya on the is it 23rd. Enti ma no nya ya. May so be ko bi. Ye nyina ye ba. Exactly ye nyina ye ba. But we sure so ni obi any asem for industry ni. Kwadwo. Me transfer na ma sorry. Many problem. Okay, so actor bi or ye kuma wood industry ni mo a we look up to him as a obi wo mo a wo hwe no say wo yet say nipa na na me na me no obi ampese me yes wo no adentia because obi e ba was mpese e bi afa ne say Nayas ba opese me yet ten na Mama Brown and we so ba opese I know about so your son it's over to you. Oh no, make us normal. Because me Brown me beto no industry ni me happen and I make us also beto e bi Akwadwo ene Akrobeto we in the Kwakuma enu mu nyina bela samwa mu nyina wo industry ni it also betin achu say oh me so person bet say e bi your friend say Lewin and answer of across and Abil it e be say wo bi a me dia kasa die na ye bo asia manya me nka bi die me de me nim ni pa o be say we look up to in person sanity. Oh really? Me back because me nim I think say be a me no say they mean see come nim no me fan say brother I hate pa. Hey, you have so many fans and comfort door just say comfort door pa comfort brace so ehwa so esua and I make us no yeah boys here trasa skit ni ade omo no aye omo sua no ya ni nyina bebre na esua free ho unzo say no oh but I didn't say ye na say say wo sua na fa kwan mu de a na Awurade beja o it we are proud say one wo ya wo na ma me patch me gitum I'm proud of myself Ewra papa patch the black seconds my nana me fan chat say ma NGTV ahwefo nyina na me nchia na me namwase na me nua be me abaso se ewiase na eda ho no soma do so benyo bi ade ne hyen na adwumadi no bi edi nti wu Awurade pagya wa eyinhra na se na otwan no na me tie ne twasem no se
was such na enwum bi si bitina na mpadu wo se adwuma bi no yasma me nya bi dem to ofuru sa nwum na adwuma wa ye nyina no ye hyehyede anasa na montu wotu obi a wo hwe sabe onyaye a Akrobeto no at least obi hu se sa wiase no ye wana montu me gidi se na wo kan hu se wo kan ni jemu but that time I be onamu na ya rehu but as na ya tete no obi was me crowd me be wiase be ye de be ne ye ne ma 10 ye no na se ya bra bo ye bo nyina no we di dance ye se no matter do nem nyame wo kwan bi ana nhye bi de wo ye nim ya botre ntun kono ma drum kun onko to na mo bi ku no wan yin se ntote ya o di dance na all transport what can be o say ye tu ni for some na in fa ba bi na say na was there any time and now all contemplate and all dream wo say adi me hit there just ma for ba bi na because answer set a foot to be ba no na e bi na mo ntu bi yes me pese bi me pese me yet say ma for because ni pam ye ne tu ni sa afuna according to the kasai mu no it na me busa mo say na eno ne adwene bi aba na adwene ana na ye nkomodi die keke because o sisu mienu say tata retu ni for say mane for ba bi ana santo one of you obi second santo bi atu ni for say mane for ba bi na me nima na mo tu across but the be can be see word but na wo be twa to ya na wo kan no ya no you see sometimes ye ba no nyuma dia ye di ya ba na sika say nyuma mo ye nyuma yi say protein sta wo mo cigarette sta wo mo but say muso busan say wo be pista na wiye no esu so ben na odi manipa bebre ni nwini nipa ho ye dwene ye di ho what you say for straight anyway say na we be atini one day enye but Ghana na ye wo yamamre ye wo entete say na wo twen na mo fresh we hwe wo de wo ye de register but ono hwe na ono se bi wonim no o de twa me akoyi na di wajo ndi ntia wo be fa ne no oh yes o be hia na wa fa ne say ye normal wani be ba ho so akoye na esika sanka tumi wom da bia me kan so ye tadi di agre no se nyame bo ye ne tumi nyame di mu anipa amanipa dance eye adwene tumi ye de dwene na tumi ye de kasa na ma ye sonkofo mboa ho enti se wunya tumi de kasa bo se ma me ka no eye nhira cross hu de akire was the west aspect their spirit and their life it is yeah ni atas de twan crofo da pa eye hu mu enti mde bia mkanipa ebre ho ma bra bo asai na eye nsemo ma me mbuta ka kire mo wanim tantan sa asem no waka no wo de tumi bia kata wo nanim ne ho ofe ho namu bo du ba bie oni ani onyam eje amta tun crofo fo sese be hia bibia because ye nya hia about the power of west eti when the betumi aye de register there but ade unya another understanding who say to me the kasa echi it is answer me kain e woni sunsan so de onu tie kra nim se me tie kra no e honhoma bete nim it dem ka you have to be careful some wo tie ko body na ejira ho no the five senses no you are who you hear de wo tie no ene sesa ho de wo hwe ene sesa ho de wo taste wo no ene sesa ho etinye ma twa ho ahie nyina wo impact especially kasa enta wo di pemu ni ye da bi ebu aboma na ya tuntumi ko enem nipa etwa ho ahia obi tu da se no ten wo kasa nyina wo so nipa bi le shame nkran nipa bi le shame nkran sa krofo ekura kodos so nkran bebu abo untimi nya by na story ni different so there's power in west and I know that sometimes we do say there na ne mafuto takam de be ko ne say na wo twen eh for fun but ye any pain as matter to na mato abo no e to ni nim say dia aguja ye to say chere say o de boni pa obewu sa na nyame ye yen to me we kasam e to do no kasam bi na to me dia chere bebre nim sa de no e ti hu ni sa na at least they will measure some of the words I can. Thank you so much. You know they say it must want to snatch for. Actually upon Yankopon. Maybe do certain say Radin Yankopon be a Joseph now was sir. Well, Radu yi ni pie ye no. Hu mo na kame ho. Na wasa for the mi pie. Maybe do certain to say and am script. Me script I mean to follow script. Because you are not West name Basia. Never. And no one the best West neighbor but yes me say and wo atem die no 99%. Yes, say. One more yard do na Yeboah. Man no ya say. Yes, one more yard. Kan nyame anim no kura ni babaji wuti. Babaji wuti. Say wuti che wuti. Miss me teach you. Na yes ya no ya ni say wunya oba bia na oba ni wajai. It broken heart. Ha na be kan wo gwa na wo gwa. Na yes wo gwa. Mpacho ye ba ye na say mema. Ye ntwa ya homra ye wi e ba mama obebem. Ebusia ye je abrofo nka ye ba isia.